Bismillahirrahmanirrahim. The diagram below shows the region R enclosed by the curve y equals to half x squared. Okay, this is curve y equals to half x squared. The line y equals to 8. Okay, this is horizontal line y equals to 8. And y-axis. Yang tegak ni adalah y-axis. Okay, this is the shaded region R. Okay. Question A. Find the coordinates of P. Okay, question A kita nak cari coordinate of P. Okay, perhatikan yang ni adalah coordinate P. Coordinate P ni kalau perhatikan dia adalah intersection point. Okay, dia adalah coordinate of intersection point between horizontal line y equals to 8 dengan curve y equals to half x squared. And every time when we want to find intersection point, we need to solve simultaneous equation. Okay, between, kalau dalam kes yang ni, equation 1 kita adalah y equals to 8. Okay, and then equation 2 kita adalah y equals to half x squared. Okay, and then we can substitute equation 2 into equation 1. Okay, equation 2 yang ni, kita masukkan yang ni tajuk dia y kan? Kita masukkan ke dalam y yang dari equation 1. Okay, so equation 1 sekarang akan jadi, on the left hand side, equation 1 akan jadi half x squared sebab kita dah masukkan ke dalam y yang ni. And then equals to 8. Okay, and then kita nak cari sekarang x. Okay, kita dah ada y, nak cari x sebab kita nak cari coordinate. Okay, so we can move over 2 to right hand side, jadi darab dengan 2. So we have x squared equals to 16. Okay, 2 times 8 dapat 16 kan. Okay, and then x kita akan dapat, okay, sepatutnya kita akan dapat plus and minus 4. Okay, tapi oleh sebab perhatikan koordinat P kita ni berada belah kanan paksi x. So, koordinat x kita akan dapat nilai positif. So, kita just ambil nilai x equals to positive 4 untuk koordinat P. Okay, sebenarnya untuk yang x equals to negative 4 ni adalah intersection point yang sebelah kiri ni. Okay, tapi sebab koordinat P kita belah kanan, so kita ambil x equals to positive 4. Okay. Okay, and then kita boleh tulis koordinat P. Okay, kita tulis x dulu, nilai x dulu. Nilai x adalah 4 and then comma nilai y. Nilai y tadi adalah 8. Okay, so koordinat P kita adalah 4, 8. Okay, dapat? So, koordinat P kita adalah 4, 8. Okay. Okay, next question B. Determine the area of the region R. Okay, kita nak cari area untuk region yang ni. Okay. Okay, so first, okay, untuk cari area of the region R, okay, katalah saya lukis mula diagram yang ni. Okay, so untuk diagram yang ni, kita akan nampak yang horizontal line ni dia sebelah atas. Okay, yang curve ni kita nampak dia sebelah bawah. Okay, ataupun boleh juga kalau nak guna curve ni belah kanan, vertical line ni sebagai left, boleh juga. Tapi bila awak guna right left, awak kena tukar yang ni x tajuk. Okay, sebab kalau right left bermaksud kita nak variable y. So kita kena tukar x tajuk. So kalau tak nak pening, kita ikut je yang ni sebab dah memang y nya tajuk. Bermaksud kita akan gunakan top dengan bottom sebab kita nak variable x. Okay. Okay, untuk yang top tadi, equation kita kalau compare dengan asal adalah line y equals to 8. Okay, untuk yang curve ni, equation kita adalah y equals to half x squared. Okay. Okay, and then based on formula area, kita ada dua. Satu dx, satu dy. Kalau dx, kita kena guna top minus bottom. Kalau dy, kita kena guna right minus left. Okay, let's say saya guna top minus bottom. So, kita akan guna formula yang number 1 ni lah. Kita akan guna semuanya dalam variable x. Okay.
So, bila kita guna dalam variable X, so kita kena guna lower limit and upper limit on X-axis. So, nak cari lower limit ni, kita ambil yang paling kiri shaded region, kita halakan ke paksi X. Okay? Dan nilai paksi X kita adalah X equals to 0. Okay? And then untuk upper limit, untuk yang titik yang paling kanan shaded region, kita halakan ke paksi X. So, kita dapat tadi nilai X kita adalah 4. Okay? Dari koordinat P tadi. Nilai X kita adalah 4. Okay? Okay, and then kita masukkan dalam formula area yang first ni. Area equals to, we integrate a lower limit X equals to 0 and upper limit X equals to 4. And then top minus bottom dx. And then kita gantikan. Okay. Okay, area equals to integrate from 0 to 4. Top kita gantikan dengan 8. Bottom kita gantikan dengan half x squared. Okay, kita check satu persatu. Okay, untuk yang x equals to 0 ni, ini datang dari sini. Okay, lower limit kita. Okay, and then untuk x equals to 4, dari sini, upper limit kita. Okay. And then untuk yang top, okay, ni top tadi kan. So, kita ambil yang 8 ni. Okay, so kita gantikan kat sini. And then untuk yang bottom, okay, yang ni tadi bottom. So, yang ni, half x squared. Kita gantikan di bawah bottom ni. In between is minus but based on formula top and then in between dia minus bottom. Perhatikan untuk boleh tolak tu, tajuk dia y, sini pun y. Okay, barulah kita boleh tolak. Okay. Dan double check kalau kita ambil dx, wajib semua dalam variable x. Tak boleh ada variable y. Termasuk lower and upper limit pun kita guna nilai on x-axis. Okay. And then dah dapat everything dalam variable x termasuk lower and upper limit nilai on x-axis. Sampai sini dah tak perlu simplify. So, kita boleh terus integrate with respect to x. Okay. Integrate constant 8 with respect to x dapat 8x. Minus, okay, constant half ni letak saja. Integrate x squared dapat x cube over x. Okay, lepas dah habis, no plus c. But we must put square bracket because this is definite integral. Okay. And then letaklah lower limit kita di bawah and then upper limit kita di atas. Okay. Okay, yang ni kita boleh simplify dulu. 2 times 3 yang bawah ni dapat over 6. Okay. So, we have area equals to 8x minus x cube over 6 from 0 to 4. Okay, sampai sini dah tak perlu simplify. Kita boleh gantikan nilai upper limit first. Okay, into variable x. Okay. And then kita gantikan dengan nilai lower limit into variable x. In between must minus. Okay. Yang first bracket ni, okay, kita ambil yang dari expression yang ni, tapi x kita gantikan dengan 4. And then minus, yang ni kenapa 0? Sebabnya 0 ganti dalam variable x ni, darab dengan apa-apa pun, 0 bila darab dengan apa-apa pun akan dapat 0. Okay. So, yang first bracket ni kita boleh tekan je calculator. 8 times 4 dapat 32 minus 4 cube dapat 64 over 6. And then minus 0, no need to write. Sini you tekan je calculator. So, dapatlah jawapan 64 over 3. And then letak sendiri units squared. Okay. Perhatikan jawapan area kita akan dapat positif sebab area always positif. Kalau everything perfect, memang awak akan dapat positif. Kalau tiba-tiba terdapat negatif tu, mesti ada something wrong. Maybe terbalik top bottom ke, right left ke, tersalah integrate ke, tersalah evaluate ke. Okay? Dapat? So, this is the complete answer for question A. Okay, coordinate P adalah 4A. And then this is complete answer for question B. Area of the shaded region equals to 64 over 3 unit squared. Okay.